Kapangakot, sapal me anso me bil moitang trial and bil prang open and program and kawit and masin and court ranwat. Ibil protor na station walian tumumutson CMFI puyan kita sa trial program and ranwat. Kalangan and court on trial korusya o imen lukayang solang chorus sangan wekan chorus me patren ngar mumusun CMFI anso rele nan kautan kan nan neupene kan pillele turanwat aitunal kasamo kumal korusye o ipilluka kumal me saikin yang kautak nan mumusun CMFI ipillukai kumal anso yu me kumal katin pisak mia anso kumal katin patren kit nan kautakin ransarawi kan kumal bilkap patren kautan kan nimeisang ran koros akan pakai o pil nisautukan ran koros akan pakai tamak trial ban eupene lolena programen ranwat ipilata wasakis naimen eukiyang trial korusya pwede trial mangi tuan momoy sampa ranwat sampa kupran court supplement court kosantikan pelian kosong pelian certain pil mama yang kau no court nakasale yang kitai nan magit pukat chorus me anso en kau no pata ye anso wat kola pilan sampa ranwat sampa paliriau la ranwat o maun tapir tal sotomangi tepenen nan paret metal ban kakiyang ke lipan maun wat me wiwiawia karnyang rapan kipeti sampa ponai kapingkiyang pot menai sam matai lolo kitai saikin treken mekot ite lek na miyer tal kener treptaranot ksintual mo intana palla song kan pana palla rima kareta programa kanen wiawan mumusukan me puko ke kawit solang kan kitailen eupene puktailen kak mangi ya kawitin kauno na nansyo apal pukat kola heri tami mencapi kita sama tel program en ranwat lukai kumal ketnan program wat haralaben nat sama tel program en ranwat tuan kitail aramas niansyo mektail bankin wewe ki mekauno court katin yeyang kitail I oralat en program en ranwat anso chorus imen sekarang kita chorus me sotre anso me kauno court sotre kin yeyang kita eri ni anso me kita ban kin hewang kauno aktal ban kin anak kita len wewe ya ta relationship te ya tepenen tai kauno court eri sangnin tepin yawitan sampa koto lel rangot kitai wewe ki mektai wiala aramas me tipan mon silangen court niansho mektai pankin kapaka niansho mektai pankin kauta kiyang kauno kitai sotuka manokela nekcai poputiang nan tip sang ni sapeikin aramas on kauno court
kosane tiang aten o ip ni anso me katin kapikrata tame kat kiang ra kauno katin kasik me tame masani yang ra irapan kawasan kitek ye kupran kot pilong kitai lel rang rianso matre no ip ira kosok ngela kupran kot peki ira rongata kosong sung iseten petaki yang rakmate kamele le kot po makmak kawela tame sabul me kosantio mabantuela i le marain kita me sapung tame suot o tame ma rimet mekare yang kitai o aramas koros sangan so me putisan atem o yip lel rangot kitai pilintan atem o yip ni mirata ritip me rakiti yang kitai koros laleu me ratepin lel aramas koros tipalla mun kot sang son par wonokit samlaro lel rangot ina kareta Jesus katong sampa o ke Jesus ni anso me katong sampa o kauno kot kupretar wane limpa kayon sampa kauno kot soto pungki emen kitai len mela nan tip me atem o ip kesetiang kitai lon ina kareta ni anso me kauno kot Jesus kat tren kot ni tuan puksarawi ya masani yang kitai kauno kosane tier sapul me kosanti en plan en mektai sotapan mela ktai sotapan mela nanti pataika kareta pan meirong kila sabul me yero Jesus Christ poeki kitailen kak komorla yet kia kupran kot kosaneti men me pan poson Christ men me pan kamelele me Christ ye sapel men kot i me pan pitsan tibeka ame sotra kamelele kolo tre katiwo te wuang kauno kot pa sotra kamelele Christ ye Israel me ban sotra kak Israelen so ki kalangan kot so wat kalangan kot tama katin kosaneti so wat Israel kitai me kamelele Christ kamelele masen Christ masen Christ pay Christ katete yang kitai le masani ngaine al o melel o no sotre emen kumail kap pitulong nan wen semei kot likin nge kumail sotre kap pitulong nan wen kot nakmail ban kele ki momoso kele ki amail dolokong kele ki amail meirong lau kele ki amail wiata imsarau trotro so mainko ite mektel ban norkila kitailen kamelele me limpakon kot e meirong kila sapul me yeroso Jesus Christ o langata o lobo nan Easter me aptre nekrantriyo i kasalapekan me bil paratan nan spaikan me momosokan ekay samamatal momosokan kasaleta Pagtailan masani karasete tekilelen Jesus wasame matalaya wasame espolaya mie me wiaki spayen momoson katete tuan kesempolen Easter Israel kian aramas peun lopo o kawata lopo paramasen kila kitailen kilangke masatailkan tame Jesus katinuya pil mia wasana momos
me kauno bil kawit kin rai kumain wan paran kan kumain me apali momoso kan kumain ban wiata kasalepen me sise suyanan puksarau me kasaleta tuan karakarakla pai kupuran koto kcailen karakarak o kcailen limpak pene ime sise skareta utenki alulwan sapul me warang niyan show me wuten nerail kan te patre nerail kan emen sapul me wan paron ko pataki ci so tawlul kompan so wuten nan nege isne ko komian wuten ime sapul me warak matan ke Peter pataki yang Jesus tama Jesus masaniam maka sotra pan kamakal kalita sotra poison sangre Peter pataki na makompan kamakal neka kompan kamakal kala paluwaria kompan tanemi paluwaria Jesus masaniam Peter aramas me makal kala sotra anane en tututi pataki yang Peter so nang kan me aletar tuan kawaitan nan puksarawi o trail makalakaler trail tita wan Christ trail sotra pelanane uya kilal sansa leu metene trail kolokol kapalan trail tama Jesus kasale yang trail nani raire nan sowat trail tuate yi son koros mes Jesus uya sangnia yiputi sangnia lokolo sangnia Paula, sangnia Yasata, son chorus, euya kilalan tamak trailpan komau kila, son chorus me Jesus uya sampai kecailan yang uya, poi kuprerai, imakareta kesompal main, kecail, nak kecail pelatar kecailan hitawan Christ. Trail band pulikiti son chorus mektrail wiya kisimtuan me kauno kot iresen ketrail mektrail sotra kasamine ketal wara trail pilpan pulikiti ketrail pan pilata is yamo mona trail pan memo ketrail sotra pan wara yang aramas me sotra itawan Christ trail sotra pan warak yang aramas me sotra kamelele puksarawi trail sotra pan warak yang aramas me anki imun triti trail pan ewang irailkan me trail pan ala kawit sang rerai me irail memorki kalangan ng kot ranwat evan sansalem gitrail me kitrail aramas Israel palpesang wiata riau kayun tali kitai mekamelele meirongan kauno kisapul meyeros o kitai me aleyer kelulan atal tipatal kan kitai wekata tipatal kan Kitai murinatai kolula, kitai wuliaka, ipsapa, murinatai ipsapa, kitai peptraisla, murinatai peptraisla, kitai itawaner, kosantian puksaraw, kosantian masanin kot, koros na paratangan puksaraw. Niyaso magkitai itawaner, o kosanit yang kitai ta memorkin masanin kot sang nan puksaraw. Iyan so magkitai wiyala Syrian court. Erik kitai pa ninin kanayang iyan so magkitai wiyala Syrian court. Pa iyan so magkitai langatang kitai Satan. Iran masoto yang kitai kolula. Masoto yang kitai waliyakap. Ipsapa Israel masoto katapan kisoto purang petrais Israel menin nam palito yo Satan soto katrapin rai
A kitel me pan truon kosong som anso koros. Wasa koros na natal mo. Ima kitel pan kan kanaya. Na nemen retal me sobungala. O sobungalan na ne no ini data when Christ. Kitelen tamatana. Na kauno court. Pilkat kriyam kitel atail anso. Anso me kitel pan kolula. Kitel pan kolula. Kitel pan puralan. Wasak tel poverty sangiye. Kitel sola we Syrian court. O kitel sola we tron penene court. Ni anso me certain prank kalawe kitel di. Imen we are king mekot kasampal na trial program in so to den rangot. Mal mangi anso chorus kitailen tamatama. Men ni anso me kitel kolula wuliaka o pralang ren Christ. I anso me kitel bantia. Me tiki sung pandel kitel. Me laut sung pil pandel kitel. A kitailen tamatana no ter manokoela. Kitailen tamanta kitel sobungala. O atel elen prem kolula prem wuliaka kauno katin muiten kitel muya. Toto kitel nakin popsa nanarail pokota token bomosu. Nakin sapungala wiya arail wiya mesoto konen nanarail pokota token bomosu. Aimen yang ake tungal program ranut kital chorus me ewang court ranut main ko isoto din kilang sang mas wan trotron aramas ranut me inin kasampalki aray kodula. Kita naramas puwede mo sainsalan sampa yawasak tal kokolangi ranwat tata troto lel wasa troto aime imene bigam kumayan tama kayu na kital pan dala kodula o wuliaka pokita kita liputita tipam pokoto. Aktai la buya soto pum. Pil kapakata taya ya tal kaban. Mo niyan so tal tiarata sang niya tal ken pakata totoken momosu. Sang niya tal ken pakata tatangkan ni rai lapalabakan sabulmen kauno keiti kan apapalik momosu kan kin kare ngatal platak tailen kolula o tailen wuliaka ari wuliak kolula wuliaka pot kital kinala peptides when we are men kateteyu on sampa mektal kolula o wuliaka iyan so mektal pan atankila Syrian court o mo kital pan esayer me niansho mektal kolula kitai atal kolula peptides la wiayer atal mem katete mektal aletier no shouter eri ipan kapatayen met sonke mektal merorong programen ranwat kitailen outtaken kitailen weweki tamak tal wiyala murin atal peptider patal peptisen kasaleta atal kolula wuliaka o yipsapa kayo kitailen weweki mektal wiyala Syrian court or traveler Wayne Court. We are Tron Supplement Court Tanene. Na niya pen rem kom katin intimiti Roma son iralaut gratuito kaisa kriya. Kitail ankila
manaman en yang anki me chorus me wia sabulman court. So ang chorus me sabulman court niatay wia lar Syrian court. So to wuksan na natay renono da. Ni aiso me papa kataye yeta te nono kataye yeta pueki ei pekiera I antier manaman meira poliki te poi omni sabmatai program wat tel kapakala nan kolose iralau teu iratutukai saksilu eu kitai nier nan 10% narai o meer pan manaman and Jesus Christ I may patrawantar puksaraw ya min mower tel pan pakala ng pitrakariyaw ralaw teo iratutuk tayo eu niatal wuliakap niatal kolula kitai la anki no sautuk ni talinganitai o tip Tipatals solar kaun ktai kokolata nan silicon son kayu iralaut limau iratrita kaisa kayu lelisak silu komun tungiti pokomian prala ni 10% komu pak pesem sabon nomi puksarawiyo kompil prem watak pemete orala Pileu tel pit sanger pan keriakan. O tel pit yanger. Soso ki kapaikan na court ino kiyong apram. Kemail tama-taman na tel wia. Patautokan apram. Apram yei ol kayu poson court na tel kin watak ng puksaraw. Tel ban pakala wasakset. Tel ban tiar nan Kalesia iralaut silu iratutukaisak silu isak payu o riisak tuo. Pileu tel solar minan tip tuwata ni kasaletang kapano. O saletak sanger tel saletak sanger atel koto kan chorus. O tel ban tiar Nasenwat nan rong ralaut silu iratutuk reisak tayu o nan iralaut walu iratutuk Mektal ban wiyala pueki atal wuliaka kolula petresla kital pumla o kital aletar Remcourt, Pueki, Jesus Christ. Second, current Karyao, iralaut limau, iratutuk riesa ke. Kitai kililitier. Sang Remcourt, kita talk and ngensarawi. Epsos iralaut teu, iratutuk isak silu. Pileu kitai makalerlata o kauno kamakale sanger tipatai kan chorus wiya iralau silu iratutuk isak tuau o kautian iralau teu iratutuk lima kita nepen mekot kay nagkitai Aletan, sewasai kitai kamawi kitai wiyalar aramas kapakai, o ngen sarawi, ket lalatai, korant kayu ralau silu iratutuk isak wano, korant karyau ralau limau iratutuk isak zu. Pileu Pueki atal kolula wuliakap
Kitail wialar supplement Christ o kauno katai kitail ta katai en palingen kaiten katai en paluat kitail mamasani also set tuan totoken kauno court on kitail tamak tel mamasani also set me court katin wiayang kitail Esoto katin wiayang paluara tel kan Pwede kaunong ne ite netan kakeukian kitai Thailand teman-teman talingin itai Soto wasakis ni paluara tai net kauno tane uang lekin talingin itai net sainsal na nepsos ralaute uratuk silu kitai Kerentonger court. Anso miktel sai kolula. Anso koros wasa koros tel tosam court. Aniatel kolula wolia kabalan nanatel no. Kitel kaker kotong grand court. Sensalem tel nan Ipsos ralaut riau ratutuk isak silu. Ipsos iralaut silu. Iratutuk isak riau. Karanian kitail ban nek aktail karparonete o tete tamak tail wiala o tamak tail ban ken o tamak tail ban memorki atail kolula o wuliaka kitail mayau kitar intan Jesus Christ. O kitail wiala aramas pum, aramas makalakan. Ama kayu bilausang mepkat. Kitail wiala aramas sarawi kay raincoat. Wah, kesampal main ko. Yaw sa kredban tiar masun bukatie, kompagala sabon mamui, uksarawian nan current kayu, iralauteu, iratritrix silisa. Current kayu, iralauteu, iratritrix silisa. Pileu, kitail, atail kolula wuliaka, kitail salertek sanger, tan kusunnetin tip, o tan kusunnetin mela. Rom iralaut walu, iratritrix riau. Patengmet, kitail pil salertek sanger, tan manaman, o kawit kan meseten kin pitrikin kitai sansal nan wiya iralaut reisa kono ratitik isa walu o kolose iralaut iratitik reisa silu kain sakla kitai salatek saner tan manaman and tip. Rom iralaut wunu iratituk isak tai. Mainko inou pukat o katete pukat o ngata kitai ne pilatak tailen pakatak o limpakan court limpakan Christ wakitala atail wiya wakitala atail kosanti kamelele me wiya mekot me kesempatan kitai kita mengkorkorno program wat, kalian kau tak ranwat.
kitail pilmangir kawit kan sang nan mumos kumal mangi niaiso mektail kin ronron kawit kan nan imsarawi kaya iso kitail kin pulikiti atail kapala atail luwataka kitail pulikiti nuwani winu sarawi kitail pitolong kitail banro masanen kot kitail ronron masanen kot oniaso masarawi yon kitail purila kitail bilpren pokata atail kapala ka wata purigila na ni matrail amaktail hutan wuliakap menen kitail pan pulikiti kapal pokok kitail sarawin na kitail purala soto purang wata ba kitail kapal ko en purala na matail ko song isu may bang kamsek kila sa matail program en rangot metan katete ta atail norka katete pen norka kayu kitail anki katete yu yei national court karya kitail kin katete ki lolatai me kitail Syrian court kasilu kitail kin katete ni woklan atail nor aramas wanglan kitail essential ni atail kosai essential ni atail momotai essential ni paluwaratai tuan woklan atail mo ina bukat me wiya iyangan atail wasan kawitin nan atail programen ranot ni atail wiya aramas kap kairen Christ kitail hutan pan ken woklan bukat woklan atail mo woktaklan atail wiya woktaklan atail kwasai woktaklan wasak tail kin kola ye imwen sarawi maktail hutan tia im sarawi me patapatan kin nasanen court ni nelen patapatan kin nasanen Christ kitail posunla nasanen puk sarawi is sang pukat maktail pan wakit kila atail no o waktaklan kan baka patail kan te aramasakan maktail kin patren tail sola pan patren aramasakan maktail pan monti aramas makin mau kedipan te kay aramas tail sola pan men patren rai tail ban pilata aramas me kin kosai o tamak kumail ban kosoyat pan pak trotok kumail ban kosoyat tuan patak me kumail rong ransarawi samalaro kumail men plurang rong sangon patangko kumail pilpan ka kosoyat tamak kumail watak nan puksarawi kumail pilpan kosoyat kauno kote kasal dayan kumail pasapang penamail kapakapka no kap kin kareta kawil yakap and no momon kosay momon mata-mata o no
atail mo pilkak wakla. Ketail pan solar pateng tip o solar wait ki tip tuan atail kin memor ki mon atail ipsapa o mon atail kolula o mon atail baptize. Son kayu ira laut silu ira tua o Isaac pel masani ira wat. Atail klang sampa o tamak tail kin kasempal ki ban pil wakla. Son koros ban wakla. Atail pakram kauno pan pil lautla. O ketail pan kin kasik. Ketsto keriau en kauno. Kemail mahi program en patak dari kelai ranwat. Ketma kauno. Ikepeya aramasakan. Israel me kosong itu program wat en pareng ketail. Eten programo en ta kauno pata. Kauno pata. Esoten dinta programa esoten dinta kumail nanti yang kauno pata rice poya pelen rice. Kumail kauno pata mon rice. Sabul memasan masani. Kumail owie. Poi ban kola rinsene. O iban proto. O wait kumailta, pagkumailan yang ye, try chorus and kosan rains and a court nala. Ktalpan yanger, lokolok, ktalpan yanger ken, takot lokolong ki atay poson, Christ. Takot lokolong ki atay pan papa court. Ronga mawin son, Isaac limau, ira cerita Isaac walu lel Isaac. Main ko, iban ititin met, o ikapin kiyam kauno kot. Kak tumalem diyan so mau po yin kak takita program wot. Kumail kecai chorus. Kumail pil kapin kimele nan kupramay nan lumyumay. Atay tumalem diyan so mau and korkoromay. Pisitukin tama kecai lanano wiya. Dan sama tay program ko koto ipilpan kau dapat tahu program medan kasale yang tay tuan tay pan wewe kila tuan limpakan kot kalangan kupur koras makar program wat o iban kairala tay ban wiaki ni lolo iban tak Taki kumailan. Emang ya sapul melolo ipan William Ketail tinisansan. Kalangan ko may main kot la pala. Sebil prem partisan kami. O pelik marami. Pelik ki marer main kot la pala. Cuma sakanatan kapin kalangan ko. Kalangan ko may sapul mamilin pakan kit. Masotre limpak wat. Sapul mamiyara so at sontor Jesus Christ. Soto pan lang at tapun lo. Kalangan ko may main kot la pala sapul mami kamaray. Mesepek ko yan katskiyang kit. Kung katin kupre kit. Sapul mami saraw. En kalau tela at wewe ki sapul mong nasan mesa kapul na nasuksit. Main kot la pala kupur mangki ang kit at soteita wasakan mesa
Sotrakin kaparanta kuprom. Pueki ye inat kan. Na sepatapatang kisen wewe kila. Na kit se sosoki tip na natunor. Akom katin sa wasay kit. Pues sabol mo muy masan tukatan kakawit kit. Sabol mo muy solang koros nan punte. Sabol mo muy solang koros likin punte. Lelang wasakor. Kit main kot lapalat makom katin kaya ti pesen kak. Taki sabol mo muy masan ong sabol mo muy solang ka. Kom katin kasarawi kital. Pesen kak pu, sen kak mele, o at mo, en memor, puigi kome. Kapayata at kapingen ansokset, kapayata at tungal sakaratan pekma, o kom katin yeyang. Autaganat tungal programot puen kak toto. O isnga kan berlorong irailen kak peren kita o irailen kak wiak pila arail men metanatawe o irailen kak wiaki sapul mo kawi o arail mo sammet ko kolata numaranat kau o at son komor sapul mo yeros Jesus Christ. Amen.